ah, Wednesday ang atong mga kaobispuhan nagpahinumdom kanato na today is the Papal Charity Aid to the Church in Need. Atong hinumdumon ang mga lahilahing mga apostolate, ang preoccupations ng atong inahang simbahan na hanungod sa mga persecuted Christians all over the world. Ini ang ingon man sa mga datos, there are 250 million Christians worldwide na nagpuyo sa isa sa kahimtangan nga kung saan sila, they are facing a very violent and danger crisis situation tungod sa mga lahing silot o persecution, diskriminasyon, at iba-iba pang mga sitwasyon nga giagihan sa atong mga kaigsuunan na labi na atong mga gihatag nila ang ilang kaugalingon sa pagpadayag sa atong mabuting balita. Actually, in my own experience in the persecuted church in Latin America, in Guatemala, Nicaragua, El Salvador, amoy na ang isa sa mga continent nga part of the world na very persecuted ang atong mga kaigsuunang labi ng mga Kristiyano. There are many martyrs sa atong simbahan because of their faith in God at ang kanilang matinud-anon at very generous giving of their service sa atong inahang simbahan. Kasi nood lang ang atong inahang simbahan, they are a church that is founded by the blood of the martyrs. In the first Christian community, even in our apostolic tradition, daghang mga naunang Christian communities, leaders na gihatag nila ang ilang kaugalingon even in shedding their blood for the sake of ang pagtuo sa Dios, no? Kag ang atong karong adlaw, we also in solidarity with all our Christian brothers and sisters who give their life for the sake of their faith. Ang giyera sa Israel, Palestine, sa Ukraine, ug sa iba pang mga parte ng kalibutan, this is actually a call for all of us to be in solidarity, that maybe we will not be giving ourselves here, our blood, our life here, and our situation, pero kita tanan, we are very conscious na ang pag-alagad sa Dios, ang pagsunod sa yapak sang atong Ginoong Hesukristo, it gives like suffering and necessary suffering, but yet we are all in all nagatuo sa Dios na very a God na He is always giving all the blessings for us to endure our demands in following in discipleship of Jesus. In our wearing our red clothes or red spirit in solidarity with our persecuted Christians all over the world. Sa atong man mga apostolate, sa atong paghatag sa atong kaugalingong mga tabang o anuman o pag-ampo o tanan natong mga our being conscious that we need to be in solidarity with our suffering brothers and sisters. Siguro ang karon hindi lamang ang atong those who are living in a war situation, hindi lamang kundi laom ang yaong mga atong preoccupations for the needy sectors of society. Atong ingon sa Ebanghelyo ng nakaraang Domingo, those who are yung mga nagugutom, yung mga nauuhaw, yung mga masakiton, atong mga
langyaw, atong mga sa bilangguan, atong mga masakiton. Those are the representative of our Christian faithful that needs our solidarity in terms of our prayers and service and mission. So let us be inspired by our gospel of today that the God is always a God who gives us the strength, maluluyon at gihatag niya ng perseverance in times of challenges and difficulties in our life. God is a God of never-ending mercy and love because He always gives us the strength to endure the demands of our following of Him in this life that is full of challenges and situations. So there will always be a kind of pain and suffering in the following of Jesus. But at the end, just like Jesus who offered Himself in the cross, persecuted, crucified, and yet He gave us the new life in the resurrection. Amen.